Karibu sana mitamboni ya Athiani FM Jasina. Tunana mbaguende. Tunanena na bawichi na ganga mundu makosakanie kabisa katika amisi na ila tunene iloa queer na good night Justina. Kwa woni waku nimena talamea andumo makomenesa. Niwe siku ya akaingi matea mume makomenesa. Nundu ekangutabye masibe kindu kimwandu mendo manomundi. Nita wa Justina sio kao madam 2020 dineso matabye siitwa na ni mutai ni mwandikiwe buku na ninye naandikite buku zela ni analyze it aume 21 maile kuiwa ni mwitu eta na atwawa na nini analyze it ngatabya andu kila kitu mundu atea mundu wake good night ni chao na yuni andota vyandu ate nika na good night yethewe na good morning yethewe tambo kuna wea wakitanda wea wakitanda iwa natumie tuitwana wea wakitanda notuma andu mayitha na kunena nia communication zambe osioka musine nika na kwethewe kwina good night kila kitumete andu maiko mamathata nite okethia mundu ndeu neni olongi ni kwethewa pepa andu batebo kwa huo mundu toka kunena ate we need oneness in our marriages. So na umwe tuwe na ndumane na nie. No ila nena nyamwitha mutuna kuya na komanesa. Na weya mundu wako menezo imu kwatilelo ukithuini uba nini kwatilelo aikwatwa nake ni mutia wa Yesu. Aya maundu asini mungu nena by the way Jasina tuna mbakuka na kwa alamu koma ugethia we wako mosi enzi okutani wiumise Mutwaano wako. Yes. Eda ukoma uzenzi okutani mwenzako azenzi okutana. Ashindwe sana. Kome akunzito ashindwe sana. Bali hata atazeka haraka. Unajua ukilala ukiangalia ukuta, umekasirika umenuna unazeeka. Unazeeka. Hii kitu unapaswa kukuliwa vizuri. Unaandaa meza mbele ya watezi. Yani mnaandaa meza bewa maidha mwiku na chadhi kataki boyo. Kwa woni waku nimenata alama andikania I love you. Nela na kuleba na umwambia nisi avelie sivi ya mwaka ni wambe na wake. Eka ini tabia kamba maitu tweniti kusiokela pala tuaminie kuma niwe kana tusiokele pala tuumie yani ila waamini wabaluko tangi yoni we wasiokela pala wekiata wabalukeile lilikana pala wabalokeile pala wendo suadele ile siokela bo nyundu tene mwena ni mwena ni mwandikania na mwaisa na mukaiwa mwacha kindu chambe kila kiutumandu mataisa na makacha umundi katika generation ila tuwe na matetha na tamano longi ni kwethiwa kitanda cha ekiwe na feelings yandu maumia mawazoni ila kaumia feelings sia kwewa muka waku kanoga tembea oyazi ausini na mumise ngone yako waumia muka waku ngone yaku ona communication ni jauma so kindu kila ndo nakuyandu alame kwenda miseyo iboe eka kwetha we stupid eka komia ngo withdraw stupid yutu miende tuwe neke kunena stupid nimete maike kwetha no telemia we bandu maike mundu ketha mundu mukana nombithukisie nenga mweme unesa ukamunenga nesa we nibeti takibeti nundu watwa iwe nundu wa kindu chu ketha ti kindu chu ndo twawa musyosu no ithambia nesa miyo nika na wandame za mbele ya watezi ukethia hiyo nunga miyo yenda kuiwa inyunga na umela mwiba unza mutathamba mauma kuya kwenza mitau enda ukathamba nesa ila ukwenda kibeti chaku kana kikaya konungi wa yuti yake kaya kwatwa etiki wa kinduke tiki wa kinduke ukanundu wa kindu kingi umela mata provide ya no the atiki wa the like masi ya mekunwa kikokoa mekunwa kikokoa kila wiyo sisi kila kiutuma uikunwa kikokoa na muisolve na muka waku nundu sex is very important in marriage musiula utaisa nawa ando metha mathata niete muno metha me akome mikonso thio so I love you kana ni aye katika families kote ya kwanza yuka kulia kibeti ila kila kuya mume I love you nitene muno nundu andu ma focus ila kusomethia ciana andu mambio focus nundu biashara ito no songa undu tutona kwa kamwako na molo kana mena part to play in this everything andu ekaikulwa ni maisha menu mutana akwata ciana mutana akwata mbeza cia ku invest mwai katika wendo na ciana iwona cionga ciana ne basi atimoka wati ansome umenata pe mundu witu watwinia upendo ule wako sio kai
ikoni wendo watene nundu wendo suni wokatumona kiveti undu kwasi aindwi gwaundu undu utegwa undu wina mundu sumwe kana hata nake numba yue siana yiti sasa siatuma uyewondo kila cha atuma uyewondo ni muse waku kwa andu maike kwasi ni committed ni mbisi au mealamazi ame mbisi no bungu metha manengete andu angi priority sina bayokoma nandu ndima kwaranite moko andu asuka kama mazino kuona ani menda nita nilokoma nandu makwaranite moko tene nikitaomona TV ne kana yuke there you know na twawani mundu aye Mungu atakuwa kwethi tene Mungu na tengi wake ona kwa ala imabeshe makujazina kwezina matwane nimeana hata alafu na kwa kushikana mikono tu kwa barabara sisi imekuwa kama matanga usiaizi nwene andu ani menda nete wacha niwaambie kitu moja watu wamepatwa na strife kwa marriage yani makwati we ni strife ni tono mita kwa kikambata makwati we ni kuona tameyi ulumo nokethia ndwenda inibisi ya mwemeu ila we anyangilisi ya mwemeu nundu ni wa mwenyivetie undu we anyangilisi ya mukau ni kwithwa ni wa musiasi okona kine cho chumbe kilanga yu ambumbeiye nienda unala mumbetu kesie usizie kibeti chuchaku nundu inezi mwe bedroom wambo kilo elu wasi ngai asante nundu akunenga kibeti kismart na wa muisi uyasi ngai kuma mundiri ne committee kusioka balabo kusiokia wendo ula naine kwa kibeti chakwa make your wife as a priority na kwa ndo matwikitha say beti matelemio kethia you are not including your wife when you are budgeting things so the wife becomes so yani kibeti kikwatwa ni wondo ethio na wendosu kwa ukwata na moko kiyikwenda mundu muina akwata na moko moyo wa munda kiina involve katika planning ya family kwa ukiwa na kitendo involve wa kitandani so nikana twithe tutona ku involve ibeti situ kitandani na ume maito wewe mundu mukao kuna business involve your husband in your daily things nikanoka mwa sweetie wa mukata sweetie nende na thiende wihane sweetie ila communication ya ibo mitunge ketha no kuona yeye akuye mitunge na kuya ndo mekwa asiai konda tunga kambo na tanindia eka ngutabye kaboko ne kawili ndia Mutwaano itoneka e mundu moyo Mutwaano wenda ndia ndokonwe kunenga mume kila muthenya ndia ikunenga mume eka munenga jasina nini sinotembea na ndio kukulyo ingine ndo nizeta yue utanamba ubaliti okayingi nini sinotembea kuma hotelini nitembea ma hotelini jasina kwa kusisa nimeana taalamu malasia akamo nandwa nini mo aloze hizo withi yako aile na muka oyu onalama ilie imwe na muka nimezineza ndumala za kibeti chako kila simoka umalia kibeti ukakitwa 5-star hotel no twa kibeti chako obunza ukakiuyo mandasi o hotel lini wa kibanda kila ndo ina mbesa mbingi ikala na budget ya kundu ilionoka kitwa Uhuru Park kono Uhuru Park na kila mwe masa kumukathiwa ba People's Park kila mwe market trio ukakitwa obuki tree town ukachoni o soko ukakiuya malu chene yani joni wewe umeala yiba kumali akamo makwetu mali mipango yanza imagine baike ndo kithokuta kumala cia mundu muka wanza etha au maletwe na ndo inge muno na baike ndo kithokuta kwema kuseo bya muka waku nzwi kwema useo bya mundu muka waku mbwa ukaseo bya mubango wa kando ukasia kane kwa smart niwe simu ka waku ukamutwa njim ukatwa kibeti chucha kusaluni ukatwa kibeti chucha kukakunwa makeup kikakunwa button beating usenga muno akiangai wona kindu uko ukasanibwa yani kibeti chako kitha kismart muno nondo utesa aidha na ibinda yako so ibinda yako kesisi anesa na kukiteki kyako kiwe yakakula kanio ukakitwa botiki ukawakakula kaseo ukamwe baby nienda wikire kaka miniskirt ketha wewe awikuzwa ni akamegire miniskirt iki akibeti chako ketha ukuza bwani akayo na kibeti chako kiwe mauta kwe mauta makwe ubyandu mate chemical izuri yatu abituka kawe baike ndo tobetukana ene dunia te katika digital platform pala mundu kuona zindu ndambuku ketha no kuona kibeti cha kuenda kithambuke kithambie kikalenesa kikalesangu kikale kindu kawithia utembere na kibeti chaku no kuiwa feelings isiokete siutete na yuti wagana ni wende na kosa kama twili kwaku we ulawende na twilukisia maundu atwe ya masama na mina obikaba unika na withia ni twatelia nisia na ni twakunikila undu meziko ikukila Nilukisa nondo akwithia tulikita bandu ukethia aingi mekala nondo asiano kewa mundu ayatara nyengania nina mumisi akili ane kwa nyengania ndi bandu ni mubangila jameni Mutwaano
ni kindu cha bata muno na Mutwaano ni walite usubiwa na Mutwaano ni walite kumanzia wa maundu mako obyobya yasina nene nazi ndi mwana ne wa elia ratu ma comment mambia ona masito ama baby methi ya mai masito ma mukibania ni maye masito ma baby mai mwi katika courtship. Mimi naweza sema ya kwamba eka kuita kibeti chaku we katika courtship baby no yulo ekukita when you are married when you are in marriage wendola mwaina we katika courtship mwailo ubyubya katika marriage na to make your marriage enjoyable na ku make sure mwendo waku ni wende we ni kwikala naku no lasima ti I please ni lasima wiyo tundu unde wase kibeti kini chonga iwe mbumbete mumeone wanga iwe mbumbete nga mwana ayandi some 24 hours oundu na mwana angewe nangilika nika no mwone no lasima wambie kusubmit we mundu muka na niketha wenda kwigwa mundu muka waku nesa muthesie muka waku no imunenga yani mutetha sie nika nae ko kwitha bita ibeti cia motethio imwesi bikamia bita ukethia kibeti kiigwa wonundu mumenda na kithiethia kibeti kiigwa wonundu kinaina mwethia mumenda na kinengo na mbesa cia mwethia yani ciendu ila ciotuma kitandani kitetha bo mmese no ciendu nini